Kumbola mriango wa 8 pigo rahiri isi ya Misiri inazala jula. Mstari wa kwanza. Gonya Bwana akimwamba Mlungu, enda kwa Farao ukamwambe, Bwana namba vivi, arichire atu wangu mende ili makane abudu. Ukikahala kwa arichira mende, lola, ndaipiga insi ya kwako yose kwa kuidzaza jula. Muhwana ili undazala jula, na jovinda kuza hata vingire yo nyumba ya kitawali. Jene hata chumba cha kulala na vikweremo kitandani mwako. Vindangira nyumba za humikio na za atua kwako na vijo viyaja kuochera mikahe na mabakuli ya kuvugira mikahe. Yojula vindatuluka vikwere zuluzowe atua kwako na humikio osi. Gonya Bwana akimwamba Musa, haya vikara mwambire Haruni agoloze mkono anu ulewo mdatawe zulu za miho vizuho na mitara ili ahende jula vize zulu za insi ya Misiri. Kujona Haruna akigoloza mkono we zulu za goma ziga Misiri na jula vikiza ifinikira yo insi ya Misiri elo watsainoma kenda za visho kwa kuhumira uganga wao na makira jula zulu za insi ya Misiri. Ndio Farao akimlagizira Musa na Haruna kiamba, mvoyeni Bwana inu sire vivishula mimi na atu wangu na mindarichira watu wenu mende makamula jire sadaka Bwana. Musa akimwamba Farao, nakupa heshima na birekala unamala nukuvoyererini uwe na humikio na atuo ili jula uso kula kwenu na kula mazumbani mwenu visalejo virijo kaiza muwa na ili hake. Farao akimwamba Musa, vihende kare machero. Musa akiamba, vindakala hero wambajo ili umanya ukala kakunare here Bwana Mlungu wehu. Yojula vinda uko kula kwako na kula kaiza nyumbazo, kula kwa humikio na kula kwa atu vinda salamu mhone hake. Bai Musa na Haruni makimbola kwa Farao na Musa akimrira Bwana zulu zajo jula mari jokala wavireha kwa Farao. Musa akihenda here arijokala azavo ya Musa. Bwana akihenda here arijokala azavo ya Musa. Yojula vikifa mazumbani mihalani na luandani makivikunzumanya tsumbi na yisiki nukakola ila Farao roho na ukalahana kaba akenda singo nyoma na here Bwana rijonena kasikizire Musa na Haruni. Mstari wa 15. Pigo rahahu bunga rinagaluka taha. Kujona Bwana akimwamba Musa, mwambe Haruni agoloze umdatawa pigero bunga ririro hoti ili rigaluke taha kaizo isi ya Misiri. Mkenda vijo Haruni akigoloza mkono wenawo mdatawa kiri pigero bunga na rigaluka taha makiazirira atuna nyama bunga rosi rigaluka taha kaiza isi yose ya Misiri. Atsaima kijeza kuhumira wo mhaso wa kurigaluza ro bunga rikale saha ela kavikalire kwa vijo atuna nyama osi makikala teletaha vikaro atsaima kumwamba Farao, vivi vina mkono wa Mulungu ela here Bwana rijone na kimbere. Farao akenda singo nyoma na kasikizire Musa na Haruni. Mstari wa 20. Pigo rane Misiri yose inazala mainzi. Bai Bwana akimwamba Musa, lamukamaza chama etsigenye ukamtarize Farao andio kala anaenda kumuhoni mwambe kukala Bwana namba vivi, arichira atu wangu mende ili makanuhumikire kala kunda arichira atu wangu mende ndaku rehera mainzi uwe ahumikio na atu na hata mazumbani mwenu nyumba za Misiri zindazala mainzi noiti na hoti na ho zajo ela siku hiyo ndaitenga iti ya Gosheni kwa makala kwa watu wangu ili kusikale na mainzi kuko ndiho manya ukala mimi ndimi Bwana kaiza dunia. Ndaika tofauti kaiza atu wangu na atu kwako muujiza unda kala machero kare
naye bwana kaenda vishoshenye maiho mabomu ga mainzi gakizangira kai za nyumba ya Farao na nyumba za ahumikie na kai za iti yose ya Misiri. Yo itiki nongwa ni mainzi. Kona Farao kimwiha Musa na Haruna kiamba, endani kamula jireni sadaka mlungu wenu kai za iti. Ila Musa akamba, vijo vindakala sikarakara, maana za sadaka fundisho ndizo ng'ombo zera bwana mlungu weho zindakala nitukizo kwa Misiri. Fukimbo za sadaka ambazo nitukizo vidze wa Misiri kamanda fupiga mawe. Kwa vision hata fende mwendo wa siku 3 huko nyika. Fukungumba zere sadaka bwana mlungu weho. Hereye andijo fulagiza. Farao kiamba, nenda mrichira mwende muka wamba zere sadaka ya bwana mlungu wenu konyika. Ela msendeni kure sana. Haya nivo yerani. Musa kiamba, lole nambola kuku kwako. Na minda mvoya bwana ili machero goma inziga kukire uwe Farao na humikio na atu. Ela pore ukafukenga kaheri na ukaka hala kwa richiro watu mende makangombo zire sadaka bwana. Bai Musa mbola kwa Farao na achenda mvoya bwana. Na ye bwana kihenda karakara na arijovoya Musa. Akigausa goma hino gama inzi kula kwa Farao na humikie na atue. Hakusalire inzi hata mwenga, ela wakati unao Farao kaenda singo nyomu na ike hala kuurichira watu mende.